Aqsup qarasup, mındadır mı barsup. Men yaşandım hinan, minni ayda edle. Сәлем егеттер, кызлар. Бұл YouTube'та минең яңа рубрика башкорт ярдарына, башкорт клипларына реакция. Мин үзем тыңдамаган тректарды тыңдайм һәм аларга баһа бирәм инде. Иң зур баһа минең 10 баһа һәм нимә өчен йыр охшай, шуның турында һөйләп китәм. Нимә өчен йыр охшамай, шуның турында һөйләп китәм. Яңа йырдарга эштәргә тырышам инде. Әле яңа йырдар юк башкортса. Шуга или вис тыңдаганмын яңа йырдарды, шуга мин башкирская эстрада дигән группага инеп китеп, музыка табып алдым. Яңа йыр, мин аны үзем тыңдаманым, хәзер бында һеҙҙең менән бергә тыңдайм инде. Бында бер йыр килеп сыҡты, Гөл емеш Ҡылысова, шулай да дигән йыр. Хәзер мин аны наушник менән тыңдайм, һеҙгә былай обложкаһын ошо яҡтамы или ошо яҡтамы, и музыканы һеҙгә тоже видеоға передавать итәм. Мына шулай, шулай да. Тауыш матур, таптада. Был эстрадный йыр. Был йырдан только позитив кына килә. Проигрыш вообще, блин, вообще хэви, матур. Ну, одан инде. Вайбово, вайб передает, вообще нет, вайбал была был ярдан. Припев вот, заедающий припев. Гитара, электронная гитара. Аранжировка, аранжировка тулыгынса урын еріне еткеріп тұру эшләнгән. Сведение вообще таптада. Матур тавыш. Кайфую был тректан. Припев, давай. Шулай да, вот. Кайф. Во. Мин быны не ожидал. Ошылай булыр икән адагын.
Мына Гөлйемеш Кылысова трек шулай да. Бұл ерға мен 10 балдан 10 бал қоям. Меңе оқшаны, сведение оқшаны, аранжировка оқшаны, и ол тректа вайб бар. Ну, вайб тұтып алып бола. Бұл повседневный көндәлек тыңдарға бола бұны. Көн хайбат өткен өсін тыңдарға бола бұл тректі. Бұл трек, ну, вайбовый трек. Припев ес бітенім әлі оқшай. 10 бал қоям. Мына егіттер қыздар менің каналда ошылайырақ реакциялар бола. Ну, яңы тректарға эштерге тырышам менде. Ошылайырақ. Не, подписаться етегет Сесен мюзикка. Ну, Карабай Сесен деген вот YouTube'қа менің каналға подписаться етегет тоже. Чтоб яңы видеоларды қалдырмат үшін. Потому что башқұртса бұндай блог бір қайдала жоқ. Ол мен гіне блог іштейм, мен блогер. И не теге қыңғырауға басып қойығыз, колокольчикка басығыз, яңы видеоларды қалдырмасқа тырышығыз. Яра, рахмат егіттер қыздар, барғызға хау болығыз. Хедің мән болды кім? Гүлемеш Кылысова трек шулай да тыңдағыз. Рахмат.